Mirišiš mi na češnjak i na grip. Da, neće. Znaš koliko sam češnjaka pojeo sad, jebe. Osjetim. Ao, kurac. Idemo. Dobrodošli u novu Balkanslav epizodu, sagnio sam se da vas vidim bolje. Ovo je najnovija Balkanslav epizoda u kojoj ćemo po ne znam koji put dijeliti ovu tipkovnicu koja pršti, skače, svijetli, svira, ima odmorište za ruke, ima ovog Denija koju razbija konstantno. Ova kutija nema šta nije prošla, znači istučena je sa svih mogućih strana i uglavnom je sve napravio Deni. Izvoli nas. I sada Deni je moment gdje će nam Deni reći kako se tipkovnica zove. HVKB432L. Jebote, već sam naučio na pamet koliko puno puta. Aj ponovi. HBKV432L. Ne. Mora se vaga, pulo je. HVKB432L. Evo, sad je dobro. Dobitnik tipkovnice Mato Škorić nije se javio. Tako je. Tražili smo ga, kucali smo na vrata, lupali smo prozore, dizali smo kamenje. I uglavnom nije ga bilo. I Mate, propustio si priliku, ovakva divna tipkovnica istučena. Balkanslav stikeri su još unutra. Nisi se javio. Marko brojo. Ja sam brojao, ti si ga slago. Deni nije bio u prostoriji. Mato, žao nam je šta to nisi bio ti, evo, ali trebao si nam se javiti. Plako sam, noćima sam plako. Mene je srce me bolilo. Deni gripu dobio. A sada Marko će najaviti novog pobjednika. Novi pobjednik je Jurica Selak. Jurica Selak je naš novi pobjednik. Osoba koja će možda dobiti ovu tipkovnicu ako se javi. Ljudi, jel vam trebamo pare da uzmete tipkovnicu? Znači dijelimo tipkovnicu, evo je svijetli, kutija je dobra. Mislim, kutija nije nešto dobra, jer je Deni istuko. Napisao je da je strgo tipkovnicu, pa prema tome nadam se da neće istrgati ovo. To je, Jurica, ti si sretni dobitnik. Ja, evo, Balkanslav će tutnut možda i 50 € u kući, vidjet ćemo. Opa! Ako budeš dobar, možda dobiješ i ovu vestu. Ovo malo ko može nositi. Ovo je Balkanslav official vesta. To je to. Šta je još bitno da kažemo, evo Jurica, stići će ti doma na kućnu adresu, ali svejedno moraš nam se javiti, evo, iskreno to je. Moram nam reći kućnu adresu. A dobro, gledaj. U tom slučaju bi Mato Škorić dobio da smo znali adresu. Znači, Mato se nije nikad javio. Jurice, moraš se javiti da dobiješ. Moraš nam reći adresu i kad tvojih nema kod kuće. Da možemo s kombijem doći. Jurica, mi ćemo. Jer ima prilaz za kamion. Samo to. Ostavi vrata. Može neko u obitelji nešto skuhati, ostaviti na stolu, uopće se nećemo žaliti. Kiflice recimo, sa šunkom. Malo slatkog nešto. Slatkog, slanog isto. Malo neke suho narezati. Evo Jurica se javlja. Ono što je bitno, čovjek, ne znamo zapravo koliko. Možda je životinja. Ne znamo jer to, mislim, meni iskreno zvuči kao mlad dečko. Možda i Jurica. Po komentaru, zato li razbija tipkovnicu. Da. Bitno ono da kažemo, šta je još bitno da kažemo, to je ono što je bitno nama. Pa ja ne znam što je bitno još za reći. Ako sve ovo uspije, ovaj naš plan da ti poklonimo tipkovnicu bez da te platimo, znači ako možeš snimiti video mobitelom bilo čim, čisto da imamo, evo opet pljujem, znači tražimo neke gaze koje stavljati. Neće fleke već imaju, gledaj točkice. Šta ako je Jurica na skijanju i ne vidimo? Ako je Jurica na skijanju, onda... Mi sljedeći tjedan snimamo opet ovu epizodu i opet ćemo nekom dati. Mi ćemo ovu epizodu snimati do kraja godine. Ako treba na silu ćemo na kraju ovo nekom dati. Tutni 100 € da vidiš. Nekog ćemo prebit s tim, prebit ćemo s tim i onda ćemo zalijepit ćemo super ljepilom za njega. Učit ću ti doma i zamijeniti tipkovnicu. Stiker je zaguran i dalje. Još od Mate Škorića ostao zaguran negdje s lijeve ili desne strane. Marko brojo, ja slago, Deni nije bio u prostoriji. Komentirajte, da. Ostavite komentar, jebote, reći ništa dok tak ne ostavite komentara. 5000 ljudi pogleda epizodu, 3 komentiraju. Iz Kuala Lumpura. Da. Pa to su pravi komentari. Ja ne znam to. To su naši ljudi koji su iselili tamo. Naši aboriđeni. Ma da. Kad vidim ono arapsko pismo. Naše koale. Slav koala Slav. Pa ja ne znam što je bitno još za reći. Bitno je da nam je to sve omogućila firma Dradar. Odlična tvrtka, čuda rade, uvoze, izvoze, prodaju masno, zarađuju, navoze. Penthouse, imaju bazene, voze Bentlije. Po svemiru, u rikverc. I Maybache. Kaže, ako trebaš nešta, ideš u Dradar. Da. Pa teoretski, u stvari gledano, ne ideš u Dradar. Ne ideš.
Ideš u jedan od njihovih maloprodajnih partnera. A zašto ideš? Jedino ako ste firma neka i hoćete kupiti nešto na veliko, znači hoćete kupiti Veliku tipkovnicu. 1, 2, 5, 10, 20, 50, Tisuća, 100 da. tipkovnica. 1000. Želite postati njihov veleprodajni partner, onda idete od rada. A dotad ne idete od rada, idete samo na web koji je dole u linku. Tako je. Kako smo ovo izvukli? To je to. Od Bluetooth zvučnika do SD kartica, hard diskova. USB-ove imaju. USB-ova, USB. znači čuda. Powerbankova. Sve za mobilne ove periferije. Znači, stvarno jedna kvalitetna tvrtka. Imaju puno gadgeta, zanimljivih za rođendanske poklone, za ovo, za ono, za svaki htio sam reći džep i to bi ispalo krivo, ali ono... Glavu, Kaže, koliko nogu. ti u džep stane, toliko dobiš. Znači, eventualno stane tih par kartica u džep. Kao misliš u Može. kradu ili? Da. Pa mi promoviramo krađu. Ovo je najbolji kanal na svijetu, ovo neće nikad čuti. Za ljude dubokog džepa stane i tipkovnica. Dok gledate ove gluposti što Marko priča o krađi tipkovnice za duboke grla i džepove, u paralelnom svemiru se događa... Šta se, Deni, događa? Događa se to... Daj, nemoj kutiju drljat. Moram! Neće ništa preživit. Nemojte me zajebavat, čovječe. Što udaraš po kutiji? Pa moram! Udario si, ovak si... Ne, gledaj. Ja ne sudjelujem ovo. Ja to neću montirati. U paralelnom svemiru se događa epizoda Hevitovih slušalica. Kako se, Deni, zovu slušalice? Isuse Bože. Ja, vjerske slušalice. Jezus Kristus. Ne, H2003U. Ne mogu se zvati. H2003U. Ne mogu se slušalice zvati Gala 3000. 1.1. Zovu se 7.1 Gaming Headphone. A jebo. A ovo postaje nemoguće. Stvarno. De, javi se, ajde. Alo? Evo, u pol epizode ste. Ja. A vi kako ste? Tipkaj sad komentar dok Marko priča na telefon. Marko nam se vratio. Znači, u toku epizoda Hevitove Hadovane nešto sluške, fora epizoda dosta je gledana, ima malo komentara, znači ljudi ne žele ove sluške. Ako želite sluške, ostavite komentar, možda će biti vaše. Ako ne budu vaše, možda će ipak biti vaše ako se ovaj ne javi, jer to se događa. To se samo kod nas događa. Komentirajte, želimo više komentara. Kreativni komentara, glupi komentara, žicete baku da vam napiše komentar. Platite nekom da vam napiše dobar komentar. To se nekome sviđa, a Deniju ne sviđa, tako da. Molim, ostavite komentar čim prije što Deni uništi ovu epizodu. Jurica. My only friend, yeah. Vrijeme da se pojača ovaj... Daj, bači, ljudi, ovo je kraj. Javi se. Stisnemo ovaj ding, opet nek zvoni, Ne, možeš se malo ovako stavimo ovo. Nemoj, molim te, da kutiju ćeš nam... Hvala Bogu na leđu. Aj bok. Pozdrav ljudi. Sad se više ugasit, sad moramo još pričati minutu jer je bilo dobro. Ja bih samo htio reći, znaš kaj, ja bih te sve htio ljude pozdraviti koji nas gledaju. Svaka vam čast što imate želuca za to. Marko je sretan. Marko obožava snimati Ja ne epizode. mogu vjerovat, ali svaka vam čast. Znači, Svaka vam čast. ja evo kažem, svakom dam 50 € Ajmo, Ajde, intro kraj, gasi, evo. Vidi, muzika svira isto ko ovaj mali Avičić što je umro, samo malo bolje. Boli me ruka, boli me noga, sve me boli. Boli me ruka, boli me noga, sve me boli. Vježbaj pizati mater. Vježbaj pizati mater. Pizati mater. Pizati mater. Pizati mater. Pizati mater.